melahirkan kalhebuleun hanjibi kandonana dan napakah lun kirim hana payah jeut ayah ngan mak bi gebi gepegah kaku mah ada kuat dan jipegah tanyo kapita kiban turuti gure oh nyambak kawake kedih bebalu nyo hanam kudu tahu tanya leh uragam leh urinya yang namu tulis nyempat kalhe beleun melahirkan nyo tahu melahirkan hana tahu yang jelas urinya teman yang tanya nyo leh urinya aleh promo aleh lakau yang jet ke mathala leh beleun kamulahi haibi kalana nyo tahu yang tahu pun leh kepelahi leh urinya ijo anu aleh lakau age mi agak kubluh anu kana iya tahu pak mai pura ma haibi ngeng anu ataupun le promoh le melahirkan gejau anak ketau haibi kalan balakau ayah hana mian hanjek kalan pula kenya dan nafkah lon kirim hana payah jet ayah ngan mak bi o kabutoi purumoh buru akai thau maneng bau ragam berarti meno kejadian kiban hukum tidro lagaw kelih melahirkan anu dro bak purumoh dro le purumoh ito manung haibi yang balagaw man nafkah anu ngam purumohnya ni ngam purumoh ipane jawab le urina be ni apikiri ke nafkah lo ilung nama kumantang niya bah gebi lima gebi leya gebi mantang lima lo ana payah nabi le dro ni dan ipegah tanyo kapita keun purumoh pakan menang teman kapagah ada yang lelakau tanyo hanale dua tu kapita kibang taruti yang gurai nang ku tongoi dro kibang ku jauh gupnyo kampung dan terdepan lakau dan terduri promo thau manung pi dan terdepan hanjur menan ada barang kabar salah na jalan keluar kepegah long hang kutuang ledron tanyo kapitah dua ba urinang hana daleu dengan daleu ba uragam dasha gurinang maya gayak thau manuk lakau sabab tanyo urinang budak tedro de itanyo hana nunggu be anu lakau mam yang itu lakau tanyo alhamdulillah tanyo urinang pelahi tagai leh ta pelahi kabeh tubah tanyo kaje ya hilek kaje ya budak lo nyen dia melahirkan hoi lakau ho nabui keno ber nyempat long ka selesai kalau dia melahirkan nyempat anak cok maho kume ho ban mam putra kuno bilo te gerah hai bagi te ka gerah hendu nembuo keno ka gebuo ayo ka gerah hai na cok itu thui dron neprah liah neprah na thulang lah ataupun thulang dot nyempat cok bi mapakah kabi drok nabut koido jet urinang menang kecok tikam jeut nyen lang kitab ko dulai tanyo urinang hana gi pertimbangan tanyo tongkah pelahi leh pelahi cok anu jo balako hong geba hai ke berarha ke pulau ya hai ana dah buka tapi be tin lagi nyan gayu menjeut ke pulau dipnyo tanyo urinang napah laraya that pada pertimbangan yang lagau meninggai ke tanyo bata semano ji bata pertimbang ji karena tatangan ke lagau insyaallah mati tanyo hati-hati gebi pala syahid di Allah le lagau sibuk kebicara rezeki yang halu meninggai ke bagi bicara rezeki nyen kan ngan promo igat nyen gebi pala syahid di Allah yang tayak mendawa tam pagi ku pu nyo ka sayang dalagayo baru le belian anak kahibing yang bayar orangnya awate hantar penikah dawa kerja cukup bahaya merempak rumah bak TikTok lagu bak Facebook tidak ni ngakai menurut paket nyati paket gana kai nyati paket kak model gratis hiu nyen payah minta terus payah pegah ge